حسين عليمه مامۆستەیە زانستێن جivakî refa pênc zarokên me yî hêja waneya me yî îro li ser buhara gelan û raperîn. Waneya me ser çi ye? Buhara gelan û raperîn. Kan guhdar bin, guhê xwe vekin, guhdarî derzê bibin. Buhara gelan çi ye? Raperîn çi ye? Wekî rewşa gor çend salê me em tê de derbas dibin we raperîn nas kiriye anna we buhara gelan dîtî anna. Çi bûye li ser vê herêman ser rojhilata navîn de derbas bûne di 11 sal 10 sal û şûn de çi bûye derbas bûne gelo hûn nas dikin anna. Îro waneya me buhara gelan û raperîn ana em ê bêjin bê buhara gelan çawa çêbû ka me çi sûcê gir gelo encam girt anna kan bi hev re nas bikin. Wekî gelê rojhilata navîn seranserî wêna wekî gelê wê di nava fişarekê de jiyan dikirin. Ji ber çi? Ji ber desthilatdariya ji aliyê rejîmên vê van herêman derdiket. Gel nava fişarekê de jiyan dikir. Fişar ji bo çi bû? Ew fişaraya gelo çima derketibû bi mirovan re? Çima derketibû? Ji ber ku nava aloziyekê de jiyan dikirin, di her welatekî de, di her dewletekê de, ji vê rojhilata me navîn ji hêla jiyanî ve em dikarin bêjin buhayî yani karmendî tin nebû, kar tin nebû. Em dikarin bêjin gel di nava mafê wa nedihat destxistin yani mafê gelên va herêma de jiyan dikir mafê xwe nikarîbûn ji sedî sed bi dest bixin. Zordariyekê li hember gel hebû yani gel di van herêma de gelekî astengî dikişandin. Hetanî fişarek buhar çêbû da ser hevdû heta hat awayekî hat derfetek çêbû ku ev tiştên di nava gel de derkevin holê. Ji ber wêna raperînek çêbû. Ji ku dest pê kir? Ev raperîna buhara gelan a got rojhilata navîn de dest pê kir. Ji kîja bajarî çêbû? Hûn dizanin? Em dikarin bêjin hûn giş gerek zanibin ev raperîna hanê destpêkê de di Tûnisê de çêbû. Di Tûnisê de çêbû dema xortek zanîngeh bidawî kiribû, zanîngeh bidawî kiribû êdî hejar bû, rewşa wînayî malê nebaş bû, wê demê dixwest karekî bike. Diçû ku kar dest nedikir. Ji ber fişarek li ser çêbû, dextek li ser çêbû, nema êdî karîbû piştî demekê yani nema karîbû wî xortî bêçi bike. Êdî xweşewitan ji ber wêna raperînek çêbû. Di hundirê Tûnisê de gel rabûn wek raperînekê çêbû, gel hemû gelê Tûnisê rabûn li dijî rejîma wêna di vir de di demekê Kurd de serokê wê rejîmê dev ji desthilatdariya xwe berda û reviya. Êdî ev tişt bandora xwe li dewletên derdorê kirin. Piştî Tûnisê Misir êdî gelê Misrê jî rabû li dijî zilm û zora li ser we dihat kar anî li dijî kêmbûna mafê wa ê got hatin bi dest xistibûn. Yani gelê Misrê jî ev raperîna hanê ji Tûnisê xwe berda hundirê Misir. Gelê wê jî rabûn û li dijî desthilatdarê xwe rabûn û pişre çû Lîbya. Piştî li Misrê derket gelê Lîbyayê êdî li dijî desthilatdariyê serî rakirin û gotin na beseş tundiyê re, beseş zilm û zordariyê re. Êdî bê awayî gelê sîstema desthilatdar a hukm hate guhertin li Misir û Lîbya. Hat guhertin lê bêfê de bû ew alozî kûrtir bû. Demê re aloziya wa herêma kûrtir bû. An em bîn li Sûriyeyê çawa ev raperîna gela li Sûriyê derket di çi sedemê derket û çawa belav bû û ev raperîn gelo ev raperîna gela ev raperîn buhara gelan gelo diriya rast dema an riyên xwar de derket. Kan binare. Di 21 meha di duwa de di 2011 21 meha di duwa li bajarê
درعاي. دبیست و یکی ماه دواد الباجار درعاي هنك خوندکار چند سلوگان سر دیوار دبستان دانی بون لدجي ريجيمي لدجي ريجيمي أغزارو كانا چاوا هاتن سكناندن هاتن روخاندن هاتن تعذيب كرن افتش خاصي هاتبه بنفكرن لي قل ايدي بو وقت درفتكش قل كو تشتي خواه بين زمان ودرخه هولي بس هذا ما باخون دكاري كو هاتن بنفكرن هات ضغط لهات واكرن قلي درعاي برابرينه كرابون لدجي ريجيبي ايدي دسبيكي ده جباجاري درعاي دسبيكر بشترى ريجيمي جي خوست كوفي تشتي قطبك بس يعني ريجيم دخوست بسربك بواقلان بنبيبك وفي تشتي بمرينه لين كاريبو بظلم وزوري نيزي وابو بكشتني بقرتني ايدي قال برو شورشا وازي ده تربو شورشا قال برو زيده تربو وش درعاي خبردا هريمن دن سوري وك حلب وك ادلب وك حلبي ادلب وك قيادر دورا شامي حمو برابرين رابون لدجي ريجيمي دفردا صالا 2012 ده هن هريم صالا 2012 ده صالا 2012 ده هن هريم جدستي ريجيمي دركتن هن هريم جدستي ريجيمي دركتن دفردا وكي درفتك تشيبو دولتين دردوري ايكو تخوستن برجواندي انخوا دهندري سوريا ده بيك بينن ايدي خو خستن نافا تشتي قد فدا كده هندري سوريا ده تشيد با خوتيخ ناف هندري بيرا بريني ده دفردا هن دولتان ريدا سلفيا آليكاري داوا كو درباس بن هرمي درباسي هندري سوريا ببن اف شورشا جوجل سوريا دسبيكي ده بيكر بارمانجا جوهرتنا ريجيمي وسوريا كديمقراطية سوريا كآزاد شوندا تشيبكن يدي دمك كرده جريا راس دركت وبالطيبات كسن ايه قاشو شورشجر ايه كو دخستن سوريا رزقار بكن وما في خب دس بخن درياس ايكو طيبات ايكو خب فكري سلفيان قرطبون ايكو خب فكري سلفيان قرطبون هن وكي ما قلت هن دولتين دردوري آليكاري دانوا او پرورده کرن پردانوا چک دانوا او درباسي سوريا يكرن و ايدي اف شورشا كو بارمانجا گوهرتنه که سوريا تشيبه و اف ولات بربو خشبوني بهره دبرده اف شورش جري خدركت وباوايكي تايبت وكي ما قلت ايكو فكري سلفيان ده الجوري فكري سلفيان ده ماشيان واف شورش جري خدركت وباوايكي ده وايدي باوايكي درباسي يندري بولاتي بو وانا يا مده ما بحثا تشكربو ما بحثا بهارا جلان كربو ما بحثا رابرين كربو ما جو بهارا برابرين هندري رجلاتا نابين دركت شكو ده سبيكر شتون سيدا سبيكر شما دركت جبركو قلي با هريما قلي با دولتا نافا ظلمك دجي عندي كرن نافا فقيرية ده هجارية ده نافا زوردارية ده نافا حرتشتي ده كيمبونا درفتا ظلم وزورا سرواد هاجيان كرن دفردا مجود دسبيكر التونسي دسبيكر بشترى شو مصر بشترى هات ليبياي اما روزي كرتربو رجيم سيستما وهات جوهرتن سروكين وان هاتن جوهرتن لي اف الوزي چارسر نبو و الوزي بروواجي وي كورتربو بشترى هات سوريا لكويدة كي دركت لسوريا كيجا باجاري دركت لباجاري درعاي دركت ماكو بتش صدمة هن خوندكاري دبستاني كو لدجي ريجيما باسي هنك سلوغان داني بون لدجي وانا دفرده هاتن چخاسي افزارو كاتم رو خاندن
چقاسی افزاروک هاتبن سکناندن چقاسی هاتن پرچقاندن لگل قبول نکر و ایدی شورش لهندره سوریای دست پیکر جباجاری درعای دست پیکر و چو در دوره بلاغو پشتر مگو اف شورش هانی چما انجامك باش نگر چما سوریه خرابو جبرگو چه فکر سلفیان گرتن و هن دولتين در دوره آلیکاری دانوانا و کرن هندره ورده و اف هریمایا ایدی شورش بهارا گلان بیا خوی راست نگرد و جریده درکت وانا یا مبداوی بو حتی وانا یا کدن هن من الناف خیر و خشیده دم باش